BJP party kaisa belanya kotha nung jesukpano alka party o sama hamya khlai phaji BJP party o hapkanyo kotha rungui thanai abohai saka CM Dr. Manik Shah Kolkatani kaisa lukthum panawo aro thangthai bo omahai saka BJP party kha je ganga timawo tuko khangkai srai srai ni thamahai BJP party o hapkanyo abohai srai srai ni thanai nung je alada party o hanya samung khlaimani abo bebak srai srai kothar ni thanai 1951 এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমর্পণের যে পার্টি আজকে দেশের অখণ্ডতার জন্য উনি প্রাণ বলিদান হয়েছেন আপনারা সবাই জানেন জম্মু এন্ড কাশ্মীরে আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজি উনাকেও আপনারা সবাই জানেন যে মুঘল সরায়ে উনাকে খুন করা হয়েছিল ট্রেনের যে লাইন সেখানে ফেলে দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির এক একজন আপনারা যারা আজকে যোগদান করবেন আপনারা বুঝতে পারবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির এটা কি পার্টি যারা আমাদের পার্টিতে এসেছেন তারা গঙ্গা জলে ডুবকি দিয়ে সমস্ত যত দোষ ইত্যাদি আছে ভারতীয় জনতা পার্টি গঙ্গা জলের মতোই যখন এই পার্টিতে যোগদান হয় সে মানে বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ হয়ে যায় এইরকম একটা পার্টি আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টি এই পার্টির আজকে আপনারা এখানে সদস্য হয়েছেন এখানে আঞ্চলিক পার্টির সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই যারা যে পার্টি করবে কিন্তু বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নানাভাবে একটা ডিভাইড এন্ড পলিসি করে এটা সাম্প্রদায়িক সুশুরি দিয়ে যে রাজনীতি সেটা কোনোদিনই সেটা ফলপ্রসূ হবে না তাবুনি অজরাও রাজনীতি থংক্রং রক বালাগানি উফ্রাক আফ্রাংলাयो তামুনি কে বসকাংনি বিশিও 2026 বিশিও ADC Chongmario wngnai wngnakhlaio piaba abo pagsi joto declare thaijebo abo haipano wngnai aboni bagai tabo kubuma rajniti bodolo uyangwaisa kaphamani kamnikai tabuni ojorao hige boroni bagai balakino nangkungmani jora tirpa hasini krung kuna thangmano tabuk jekono party meeting khayo lokutum pana khlaio abo hai khlaino simna mondol committee ni bukhaktei BJP simna mondol committee ni bukhaktei borokathalni bazar katal ni kaista gatawo bazar katal chendrop heba aro asuk bazar choria jaga jegonsa aro BJP ni kaisa lokutum panda eba jogdan panda joint event panda ni kaisa songjaka aro Tripura hasani CM Dr. Manik Shah tei Tripura hasani Minister Tribal Welfare ni Minister Vikas Deorgo thangi manjakha singkok manbiti soimanka BJP party o alada bodol yakarei e 107 family ni 312 voter BJP ni panagam phakya al uthum panawo abo hai kraino alu kuthum panawo koknarna thangai Minister Vikas Deorgo omono saka sengkha rnai party se sanai party ya seng rnai party BJP no jeseng sangiri wo amsuno bakai kahamanai je buphango jangiri kakai buthaimaya phiaba BJP no jangur khangkai je ning sanmani abono manai abohai hne saka ei paithau bo omo saka buskangni je ADC Chongmario wo 28 ta sito 28 BJP kaplangnai norok tongthana bagai barsana bagai sinse tiarung tongdi bod didi tai tawani BJP phainai ADC Chongmario abohai ni pelekan khatungjak Minister Vikas Deorgo जों बिनि OSP जों खोनाय मानका
hai klaino o meeting paimani srap jakai sung kaisa a amsani tipra mothani bukhaktui kaisa sung press ni nugiman kha je BJP party o bol yakari phainero abepangno thekse je borkatha amsai ni borok a lokutum panabo kusukrai borok saka simnani Gandigram ni Rani Bazani aro ni borok garibai tui se borok kebangha phunugo hnai te ambo saka BJP party belakhan batpar party thokai party tatal party joining phano je fact joining khlai borno hoi khrani khlai to ni saka borokatha amchani ipramotha party kaisa katal jerokono school panongton kaisa switch gate panongton kaisa bridge panongton omo haise kaisa immigration thaipaina ni bak bini ustun lay down thaipaina tongmani keo sengron saiman kha boro BJP o joining ni program bose bo phayo haise gabo busuk warma singsang kha abo tabuni politics abo jotono saiman kha haise gai chung oboro tini sana nayo जों masuk tomani ako panjat election declare kelangan ne aisi BC election muti ginongnai musuk talni bisingongnai ni जों saklai totok bansumani ta bo jehetu paharo phaiba chief minister piaba apti rokun phang kariyo jaga gawon bagai जों tini sanamu sungo tini je oro joining program je borok khaimani abo totally fake tani fake or more than 500 people only attended. Pasoni kisi se paso se kaklang ye ke borok. A jaga wo tiprasa joto 100 sikaya. Tiprasa a jaga 100 sikaya ngai bahai ke 117 butar 107 family ni 312 butar ni mangkaba. Or sing serai nu khagari. Boro ni gari phaiga bamoitiani rangoitiani Mohanpur area ni Rani Bazar ni Simna ayang nini tamna general site ni isu sa Hindustani rono tubi oja pai boro je phunuka ojaga joining program ni aisi busang ni ADC Chongmario tamungno takhan soime ko tamuni kai BJP bo kholao angkhorjak tipramo thabo kholao angkhorjak bubagrani tejimrung bai tipramo thak rak ngai tabuk kami belenyo rakjak aro tabuk BJP ro thangai podre pod kok sawi jawo lokuni bud manani bagai abo hayo sing biko tipramothani phajidi bos abo hai mazrari bermung khnai manka buskangni Chongmario tamungno abo jorang sawi mansinai BJP da phanyo tipramothar tongno sawi maya haipano lokuro tabuk nasik laijak buskangni Chongmario sabo phanyo sing nugui mano bisi kolak kuma rombui village council election tabok khlaijego piaba ADC Chongmario bagai gai tabok BJP ni party ni hasinte upla kaplang mane nglai sing nugi mankha village council ke tambai khlaijega tamon bagai ADC Chongmario no khlain bai ka asuk khatung laijak BJP Chongmario tai khlaya abono tirpra hasuk kuma lukron bo sumungui mano BJP Chongmario khlaini jora lai thanga 5 বছর piaba tabuk bo BJP Chongmario khlayan bagai mungsa tirpa hase hapangni phajinte iba election commission ni phajinte ta kono khub sing khlai manya ko piaba tabuk sing haste ni BJP bodolni phajinte kai ADC Chongmario ti ke tabuk kami para o thangai prosar khlaimani ADC Chongmario kaplaingani Khumulwngo Padma Khum tai barsa khumnango abo haine BJP ni phajibо kasa kan tala ongkolka piaba BJP Chongmario ti khai haste hapang phajite mung sapano sakhar mung nugyako abo joran saiman sinai buskang Chongmario sabo kaplaingno